Karbi Anglong News Channel along Berta Than Ponchia Bang Nilimen Sami Merchilin Han Sepi, Tangte Pini Aberta Angton Ben Archuponikta. Ni Jangkar Pianglong ke Parlo, Kiruni Police Station Angkang, Dayungmukh along, Chainong ok Kilong Pen, Rat Turpa. Priya Chiklo, Nipai Troxy, Ninkan Suri Hinira, Inkoira Porni, Dayungmukh, Namkhor Adung, Inut, Hojai District, Bordoling Daplonggang Pen, Muslim, Samsul Hekabang Puapan, Dayungmukh Arwadatung, Neb Ingnang Pen, Police Apan, Birta Pisi, Thanaan, Wanted. Samsul Arideng, Ihu Pulsar Byte Neponlo. Byte registration number AS 31G2190. Lapen Police Atum Angton Pen Kachinichi Apan Karju Padupon Pusi Birta Ribdunlo. Kiruni Pen Kamsing Dera Report Karbianglong News Channel. Pasta pending video regular our SRD create no hoy SRD create nate eta কাম কৰ পেন ড্ৰাইভ এটা লৈ ল পেন ড্ৰাইভ কৰিব কাৰণে এক্সেস কৰিব গৈছে না তাকে চেষ্টা কৰি আছো টাইম লাগিব বস্তুটো নহলে আমি কোপা কৰিম হয় ইতিমধ্যে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে দয়াংমুখত মানে সন্দেহজনক যে গো মাংস উদ্ধাৰ হৈছে কেতিয়া বজাত হৈছে ক'ত লৈ গৈছে কি গম কথাটো এনেকুৱা আমি প্ৰায় সময় সন্ধিয়া 6:30 বজাত আমি বজাৰত আছিলো কেইজনমান বন্ধুবৰ্গ তেতিয়া ইয়াৰে দুজন ল'ৰাই আমাক খবৰ দিলে যে এনেকুৱা দয়ংমুখ পবিত্ৰ নামঘৰৰ ওচৰত এজন বাহিৰা মানুহ আনি মুছলিম ধৰ্মীয় লোক এজন আনি যেটো নিষিদ্ধ মাংস গো মাংস সেইটো বিক্ৰী কৰি আছে তো আমি তেতিয়া তৎক্ষণাত ইয়াত আহি পালো আহি দেখিলো বহুত ৰাইজ গোট খাই আছে তাৰপাছত খুটপুছ কৰিলো খসাকে দেখিলো তাৰ মোনাত প্ৰায় 5-6 কেজি নিষিদ্ধ গো মাংস আমি ৰাইজে একো স্টেপ লোৱা নাই আমি লগে লগে পুলিশ প্ৰশাসনক খবৰ দিলো পুলিশ প্ৰশাসন আমাৰ খেৰুনি থানাৰ সেইটো খুব কম সময়ৰ ভিতৰত আহি উপস্থিত হল আহি তদন্ত কৰি দেখিলে যে মানুহজন ডাবলঙৰ এই বৰদলঙৰ ডাবলঙৰ শামসুল হক বুলি ইতিমধ্যে গম পাইছো তেওঁৰ নাম আৰু তেওঁ কৈ আছে আমি খুটপুছ কৰাৰ পাছত কৈছিল বা থানায় খুদিছিল তেওঁ ইয়াৰে এজনী মহিলা আফিয়া খাতুন সেই মানুহজনে বলে ফোন কৰি অৰ্ডাৰ দিছে বস্তুটো তো বৃহৎ পৰিমাণৰ ওজনৰ যি মাংস অকল আমাৰ খন্দে যে অকল আফিয়া খাতুনে বা আফিয়া অৰ্ডাৰ দিয়া নাই ক্ষেতৰ মানুহ যিমান আছে আটাইকেইজন ইয়াৰ লগত জড়িত হৈ আছে আৰু আমি এতিয়া ৰাইজে বিচাৰো যে আমাৰ হিন্দু ধৰ্মাৱলম্বী লোকসকলৰ মাজত ঘনবসতি এৰিয়াত পবিত্ৰ নামঘৰৰ চৌহদৰ ভিতৰত ক'ব পাৰি এটা নিষিদ্ধ মাংস আনি যে বিক্ৰী কৰি আছে তাৰ সাহস ক'ত পালে ইয়াৰ উচিত তদন্ত হ'ব লাগে আৰু দুখে শাস্তি পাব লাগে কি উদ্ধাৰ হৈছে গো মাংসৰ ওপৰত তে যিখন বাইক লৈ আহিছিল সেই বাইকখন উদ্ধাৰ হ'ল আৰু লগতে সেই মাংস থকা বেগটো লগত আৰু অন্য লোক আছিল অন্য আৰু কোনো নাছিল যেতিয়া আমাৰ ৰাইজে আটক কৰিছিল তেতিয়া সেই এজন ব্যক্তিকে পাইছিল কেইটামান বজাত তেওঁ সন্ধিয়া 6:30 মান বজাত সন্ধিয়া 6:30 মান বজাত Nilip Mondol Congress Asai Hemalong President Kimi Sar Avinas Rong Hangaphan Karcho Ajaime Kedengpon Lakha Inkoira Pho Nilip MSC constituency ke parlo Mohen Tuwar Krong Thom Kachetokalong Pini Niphainar Kep Priya Chiklo Ninkan Suri Hinira Inkoira Pho Arni Nilip Mondol Congress Asai Hemalong President Akimi Sar Avinas Rong Hangaphan Karcho Ajaime Kedengpon Mate Kangthum Karni Kapedopon Ahudi Sike Bharat Adet Angkang Pi Assam Karbianglong Adang Anta National Congress Political Atumsi Government Chariponlo Apike Kopi Koson Penlo ne Congress Government Ninkan Krepo Apia Banki Chirengjeng Ason Mandetlo Sita non-BJP party Ninkan Krepo Chokdet Pen Apia Banki Indian National Congress a political party si that Adang Pita Kachari Pondetji Angring Thetan Bino Sonsi Nilip MSC Angkangalong Texer Reset Ingtangkring Abang Phuaphansi Karbianglong Congress Keja Atum Sar Avinas Rong Hangaphan President Arpu Pekponsi Pini Nilip Mondol Congress Asai Hem Along Sar Avinas Rong Hangaphan Karcho Ajaimek Dengpo Bangso Ajaimek Along Nilip Along Congress a party aphan Kekroi Arwadatum Doan Cherap Chetodun Pen Kadukawe Bang Pharohini Sose Amulukatum Cherap Chetodun Si Mai Misen Pen Pachunlong Nilip Chokiala Pen Arwanteron Report Karbianglong News Channel
media partai teman curolo nang tumda nili mandol Congress office sana kami pa ngalo nili tum dak nili konsensi long kedamtang penangan Arideng lo dak nili mandol jundula so presiden appointment long le rega jok dak penangan ke klaim kasik sat lo stapin bang ke kedamtang iti runia prangsi appointment bang ke dak nili phansi nang pilo Nasi pini dak ni Mondol Congress Committee kan, ni Mondol asai henol ni kan nama separcu amai, lalu itu kepaman kontek apa ni lihin kan, lalu itu kado ni pasal ni curolo, lapan kini nani tu keban, media keban reporting lah, tu masa ni itu pasal ni curolo, nasi dasebet dak ni lewat bangke kedamtang koan mah, Kongres akan kiklem nang kedam nang bang ke klaim baik dengan dengan banyak problem untuk dia loh masih di aku dengar kan ini first time ini tu office ada cini loh lah kan kerana ini pan parco tapi ini lah masuk parco main loh masih dan ini berapa pan isi message ketika tu mana loh kita dampang apa ji hol ala bangke kelihatan ini dia loh stamina ke bangji apa bangke ini berapa tu anu pan Perang Kongres Klembang, akan Kongres mantu koala orang harus sambil dikacungkan tu, macam ni tu kado yang baru no, Klembang pernah, ni Presiden elok posi ni si Klembang runji lah pada kami posi kado ni orang hancur tu, lapan ke dak ni baru bang si, itu dun kangtung lah, kedam tengah pol hut ketendung long, ini first ni si reaction kuri dun kangtung bang ke Karbeng long autonomous council. Non-government selain bom BJP itu, ni baru hong chok seba mass joining program yang di ano, mass joining program batai hot chok yang di appen, non anta ison dak kami klaim ang tek cepat lang lah. Patumi heta research di lo, konsel poisa lagla poisa nang koros kansi mass joining program yang di lo. Tapi ni sini goi bangala lo penangan asar primar dom pat, urunodoy men pen. 1250 toka 1250 poisa men pensil lang teman hair no setiap pini konsil long ada yang kita hema sora family semua atau my account number paklang hai maje Facebook WhatsApp long je 1250 toka available balance paklang hai matin karbing long lasi lason si alang tumbang ke karbing long autonomous konsil poisa bangke nili masorpan punot karbing long ara chulung le non uruno doi lagi karbing long autonomous konsil poisa kali lagi tangte karbing long autonomous konsil dak karbing longa rado tumhan kapanonga tangka puna sikat lah lake ini ni dewa sorban ta isi kethan kang tunge lalo je nani tumuruno do men pen nani tumhan ingkan nang cobai lo hemso men pen ingkan nang cobai lo towara men pen nang cobai lo kupini longle portamen pen cobai lo purdimia kemang kumat masih ahok per portakel long lo halatani tum arjun tu lasi ini tum karbing long arada phantala isi message lo pen nili warlo Penangan Kongres klaim tangan tu, tapi non klaim yang hang tu man, ini nali tu platform ba, ini nali tu media junta cuban sini rat liberal hancur ni lo, jadi nali tu kado benang bar no, non BJP itu nali tu adu nai hoi pil no, itu adu do pilo, cini lo kado kita, kita pini, nili belum sami, alternate, abi, lasojo ni, ini tu government han kecetan ni lah, so ni lah non Kongres on lo, non BJP han cesong, cetan ji, lapan nili han justice BJP kita Kongres on lo sih, nali tu mahoi kan nili orang han pacin itu tu. Ini tu mada 25 nong nili constituency, pada nili tu nili Mondol Congress Committee pen, itu ningkat cetepik, lapan aja dingkui pen itu kenang ji, buat leadership, ang bong pen. Sri Avinas Rong Hangpan nili tu pini arcu ponlong lo. Lapen alang li lam aputat son ni ligan ije ponji ni kahang ke lahelo alang li pan ni barat akar I hajudingulo tapuson yang lapen energetic amunit ni nangji lapen alang li rat pan kai kita ke rap vera bang lapen kisung ke boilo ka kita arjap thi baba even alang li lapuson rara pan ke rap chol lapen kisung along ka arjap chol lapugali det along setame kenangji son along an ka chesong along ka alang li ka kita arjap thi Lasi ni nan tum pantai chuni wi kelai lo. Ini nang tum Kongres aphan ke kroy aporte ra pen jur tum ni bara tum nang tum labang so kaching ki ka chethan kang tum alang ni phan nang tum ninga lo kopine ka chini dam de la pen kopine ke klar dam de dulang purtang teli tum labang so ni Mondol Congress Committee sa hem lo
ladak chukela high school towar krong thom along nang tung nang hung nom ani bang sitame ladak si ka do ka ve alam an sitame alang lipen chi ki than nom po lapen pini bang kani tum ka che tong phai la ke bang haru sira bang hini apai kani tum che tong ponong lo ni tum la ke register mate attendance ateng lo la si ka bang job por puthot ni tum alang lipen si tum han kam nang japon po ni libarlo ko nasi PCC kiseng ponang ji dolang ma board committee level board committee la pen ke block level lai hoi ke claim ponang ji an sitame alang lipen si tum phanang japon po lasi ka do ka ve same nang bar no la pen ke congress pangtang na ili tum ni libara da ke mang sitame pa peng no nang posi ni lam the same inton pon ko ko churu Lukhialong inaugural ceremony administrative building of Krishi Vigyan Kendra Karbi Anglong Assam Agricultural University AAU Asaihem ing Pupontanglo Borjan constituency ke parlo rong thilualong Preniphai Narkep Porphai Kebra Achitim Apor Malom Krishi Vigyan Kendra Assam Agricultural University Asaihem Kimi Kangpupo Labangso Amayalong Aluhisarpo Amana Pengpen Dr. Bidyot Sideka Vice Councillor Chetongdut Lapen Alang Lisi Labangso Asai Hem Kimi Sitame Ing Puponlo Aluhi Amana Pengpen Dr. Manuj KR Doli Senior Scientist KVK Karbi Anglong Ranjit KR Sir Chatun Chetongdut Kangpu Amayalong RD Dojot Alam Hei Hei Chethan Chimom Ponsi An Isan Rada Tumpen Lapen Kethe Kidinga Tumpen Chojunsi Mesen Pen Sai Hem Kimi Kangpu Amai Mesen Pen Pachun Pon HDP Pen Nang Kelo Berta Prataping Leng Report Karbi Anglong News Channel Tangte bini aberta ke lapo ansi kangton pon iglo do me thak me kurwang thu